دما خوش ببینرین هجیر و 21 مجدار 2020 جه روژان روژا شمیه یا بویا رو گشتن کل سرانسری جهان قومینه اما جواره ده 20 دقیقه چین جهانی ده پیشکش بکن. لپایتخت افغانستان کابل ایرشکه بچکین گرانپیک هاد ایرشا کو 25 توپ هاتنا آویتن ده 8 کس مرن اوسو یک کس جی بریندار بون پرانیا برینداران جی جنن پشتی وی ایرشه چاوگریا لسر طالبانی او طالبانی جی به داخلانی که راگهاند کو تتک لیاوان به ایرشه را تنیه. ایرو ده ساعت سحار ده پایتخت افغانستان کابل به ایرشا توپان هجیا. ده ایریشا گوجه تبگرا قربالغ یا گل هیده مرن و بریندار چیبون. لگوری آگاهی دسپه که 8 کسان جیانا خوش دزدا و 31 کس جی بریندار بون. جبرینداران 13 جن و 3 زاروکن. جبر برینا گران یا برینداران مترسیا زیدبونا جمارا مریان هیا. بردب که وزیر هندرین یه افغانستانه دیار کر گوچتیان هاون لپشت قامیونه که بجه کربون و جناوا باجار آویتن. روبرین افغانی آنی زمان گو لسر چاوانیا آنینا ماشینه لناوا باجار تیلی کولین کرن. هزن طالبان جی بداخویانیه که ویدیا گوشاندن راگهان تو تکلیا وان به ایریشن را نینه. لپایتخت گوگلک ناوندن ارکدار کرنا ولاتن جیهان لیهی لهمان جه دبستانه که کچان جی هدف هاته گرتن. دیمنه که گولیسر مدیا جواکی هاتی پاروکرنده جی مترسیا لناوا دبستان خویا دکه. بالکش ایریش هم وقتی وی هات کرن گو دهات پایین پشتی دو روژان لپایتخت سویس را جنفه جبر افغانستان کنفرانسک آلیکاریه وره لدارخستن. دروژن در بازبوی ده جاره کدن لدیجی زانینگهک یا لپایتخت ده هری کم 5 کسان جیانا خوش دست دابو و بدهان جی بریندار هبون. چتین داعش جی اف ایریش گرتبو سرخواه. کومک چتین داعش ین گوناوی هورسان لخوا کری ده سالن داوی ده لدیجی شنین هرمه ایریشان پکتینه. هرچی قاسی لحرم قرباغ پیمانک آگربستی هاتیه امضا کرن لروشا لحرم قط آرام نبویه پشتی 27 سالان ارتش آذربایجان دو در بازی حرم اقدام یا قرباغ بو شانده که روسی یا وزیر پاراسن او وزیر دروی روسی لسر روشا قرباغ او پاشروشا و سردان ایروان او باکوی کرن وزیر پاراسن یه ترکیه آکار جید بیجه او آمده کاری نشاندنا لشکران آج بو آذربایجان دیکن. ارتش آذربایجان کو بشک جهری ماچیایی قرباغ به دست خست نها هزا خوال هرمه بجهدکه پشتی 27 سالان هرم آدم قرباغ کود بن کنترولا هزن ارمنی دبو کت بن کنترولا آذربایجان اویک جی سپارت پیمان ده مجداره کود نافبرا آلیان دارودایی شره کو 27 ایلون دنافبرا آذربایجان و ارمنستان دارودایی ببن کدنا ارمنیان بداوی ببو دوی بنکتنه دا آذربایجان 5 باجارن مغزن 4 نافچه و 286 گند داگر کربو. هر وها لگوری پیمانه ده 25 مجداره و هزن ارمنی جکل بجر و یکی کانونه جلات چینه درکوین. هر ساگل ارمنیا لدجی بنکتن و پیمانا سرک وزیر نیکول پاشانیان کو امزه کرنه بداوی نابه. و هر سه داویل ارک وزیرکی دنجی آنی.
وزیر پاراستنی ارمنستان داوید تونویان ji erkê xwe îstîfaya xwe pêşkêş kir. Beriya niha wezîrê derve û yê rewşên lezgîn jî îstîfaya xwe kiribû. Bi vî awayî wezîrên di kabînaya Serok û Wezîr Paşanyan de yek bi yek îstîfa dikin. Hemû wextî vê îro wezîrê parasteniyê Rusyayê Sergî Shoigu û wezîrê derveya Rusyayê Sergî Lavrov li paytexta Ermenistan Êrîvanê bi Serok û Wezîr Nikol Paşanyan re civiyan. Piştî civînê şandeya Rusya berê xwe da paytexta Azerbaycan Bakuyê. Yekîtiya Ewropa û Fransayê li ser rewşa Qerebaxa Jûrîn hemfikariya xwe anîn ziman. Aliyan di peymanên dayîn de ragihandin ku Herêma Qerebaxa Jûrîn bikeve bin çavdêriya hêzên navneteweyî. Hemû wextî vê dewleta Tirk jî amadekariya şandina leşkerên xwe ji bo Azerbaycanê dike. Wezîrê Parasteniyê Tirkiye Hulusi Akar di serdana xwe ya li navenda pêşesaziya feza û hewayî ya li Tirkiyê de axivî. Akar diyar kir ku ew birayadarên Rûsî re li ser rewşa li herêmê guftûgû kirin. En kısa sürede de Mehmetçik Azerbaycan'da görevlerinin başına gidecek. Akar da zanîn ku di demekekin de wê leşkerên xwe ji bo xebatê bişînin Azerbaycanê ji ber vê yekê jî hêzên me yên bejahî xebatên xwe dimeşînin. Politikayên dewleta Tirkiyên provokatîv li Derya Spî û welatên cîran li gel Yekîtiya Ewropayê êdî bûye cihêrsê, êdî ji Ewropa bi eşkereyê banga cezakirina dewleta Tirkiyeyê têne kirin. Şêwirmenda Almanya Angela Merkel da zanîn wê di civîna Yekîtiya Ewropayê ya ku di dehê kanûnê de wê were pêkanîn wê cezayên li ser Tirkiye bikeve rojevê. Yekîtiya Ewropayê ji Tirkiye hişyar kiro got wext Tirkiye maye. Tevgera dewleta Tirkiya dagirkeriyê û derxistina tevlheviyan bûye belaserê wê. Polîtîkayên Erdogan li gel Yekîtiya Ewropayê welatên Rojhilata Navîn êdî rastî bertekên tund tê. Şêwirmenda Alman Angela Merkel da zanîn ku di civîna dehê kanûnê ya serokên Yekîtiya Ewropayê de wê mijara birîna cezayan li Tirkiye du rojevê de be. Merkel di civîna biriya video konferans av serokên Yekîtiya Ewropayê re ev axaftin anî zimên. Li gorî Merkel wan li ser mijara Tirkiye û nîqaşên dê werin kirin bi hempîşeyên xwe yên Yekîtiya Ewropayê re li hev kiriye. Şêwirmenda Alman dema mayî jî ji bo Tirkiye weke fersendekê pênase kir û daxuya kirin ku heta wê demê bûyerên li nava Tirkiye diqewimin wê bandorê li civîna Yekîtiya Ewropayê bikin. Partiyên muxalifiyên Almanyayê dixwazin di zûterîn dem de ceza li Tirkiye bêbirîn. Partî dixwazin vê yekê bi dayîna embargoya firotina çekan aj bo Tirkiye pêk were. Partiya Keskan û Partiya Çep ji ber kirînên dewleta Tirkiyên Derya Spî, Herêma Qerebaxê, Lîbya û Sûriyê banga sepandina embargoya çekan li ser Tirkiye li hikûmeta Alman kir. Partiya Nev Yek bi pêşnûmeyekê pêşkêşî meclisê kir. Pêşinyar bi ser navê ji Tirkiye re çek tune wê vê hefteyê bikeve dengdanê. Piştî Almanya daxuyaniyek heman ji Yekîtiya Ewropayê hat. Yekîtiyê jî beriya civîna meha kanûnê were li darxistin Tirkiye hişyar kir. We consider the recent actions and a statement by Turkey related to Cyprus. Wezîrê derveyê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell piştî civîna bi wezîrên derve yên Yekîtiyê re axivî. Borrell dema civîna Yekîtiyê ya meha kanûnê bi bîra Tirkiye xist û got dem ber bi dawiyê ve diçe. Em bi têkiliyên xwe yên li gel Tirkiye re derbasî qonaxeke dawî dibin. Di cotmehê de Fransa, Yunanistan û Qubrusê daxwaz ji Yekîtiya Ewropayê kiribû ku li ser Enqereyê cezayan bisepîne. Li Almanyaya ku serokatiya demikî ya Yekîtiya Ewropayê dike, ev ceza rawestan dibû û heta meha kanûnê dem dabû Tirkiye. Niha polîtîkayên dewleta Tirkiyên arandinê ku li Derya Spî welatên cîran dike, wê çarenûsa wê diyar bike. Bidbînêrên hêja Sekreterî Giştî Netewên Yekbûyê Antonio Guterres jî di serî de daxwaz ji dewletên Yekbûyên Amerîkayê û welatên Yekîtiya Ewropayê kir ku ji bo krîza li Yemenê bilezgînî bikevin tevgerê. Antonio Guterres di peyama bi videoya weşandî de daxwaz kir ku her welatek li gorî derfetên xwe ji bo alîkariya mirovî bixebite. Guterres ji bo gihandina alîkariyê jî îşaret bigirîngiya biryarên ku dewletên Yekbûyên Amerîka bigiretgiriye. Berûva ji vê yekê Husên Şuîyên aliyeke şerê navxweyî ne diyar kirin ku eger Amerîka wan bixe nava lîsteya rêxistinên terorî wê rê nedin ku alîkariya mirovê bigêje herêmê. Di şerê navxweyî li Yemenê de ku ji 2015 ve dest pê kir bi 10,000 kes mirin.
دلی کلینا برنامه خورکان یا جهانی یا بریان ها هات پاروکرین ده هات بوگوتن لولاتی آبوری هلوشای او 30 میلیون یمنیان 17 میلیون دبن خطریا برسیبونه که گیرانده هر وها نتوین یک بوی جهش کرکر کو جبر ویروسا کرونا لسران سری جهانی هجاری زیده بویم نتوین یک بوی دیار کر کو 130 میلیون کس هینا هجارتر بونه او جبر ویه که داخوازا گوهرینا پولیتیکین بازرگان یا جهانی کرد. لعربستان سعودی به روژاوا تندرستی او هجاری جوینا 15 آگ 20 پیکتیم. شاه عربستان سعودی سلیمان بن عبدالعزیز دی سروکاتی رونشتنا 15 آگ جوینی بکم. جوین وی بریا ویدیو کنفرانسی پیک ورم. جوینا کوی به بجداریا سروکین گلک ولاتان پیک وره دی پایین دروژان بدومم. روژاوا جوینه گلک مجارین دیگر نواخواه یا هری گرینجی انرژی، آف هوا، آبوریا دیجیتال تندرستی و پروردهیم. هر وها دوزین گریدای روشتات ناوین او باکور آفریقایی ده دی ورن نقاش کرن. جالیت دنوژی رادارکی ریبریا دولتین یک بین آمریکای راگاند کو سروک دونالد ترامپ دی بجداری جوینا سروکین دولتین گبیستی ببم. ویروس کرونا یا کو جهاندای برخوا جمارا پیکتین خو 58 میلیون در باز کریه شرکت فایزر او بیونتک حتی نها هرچی قاسی مزگینیا درزیا لدیجی ویروس دانه لی حتی نها درخستنا وی به شکل گشتی او کارانینا وی نهاتیه پجراندن جبرویه که شرکت لبر دریه نویزگاه درمان او خورکان یا دولتین یایبوین آمریکاییه دوی نافبری ده یکیتیا اوروپای جبو 300 میلیون درزی لدیجی ویروس ج شرکتا فایزر او بیونتک بکره لسر داینا 4.65 میلیون اوروی لحف کریه. لجیهانه تاوی همو هولدان ریگرتن الپیشیا ویروسا کورونای لهینا حتان ها سرکفتن کم سوگر نهاتیه بدست خستن. ویروس هر دم زیاده تر بلز بلاف دبه. هر چقاسی شرکت فایزر و بیوانتیک مزگینی دیدنا درزی دایجی لی اف با آوائه کی گشتی نکتیا پراتیکه. جبو ویجی دوی نفسگاه درمان و خرکان امریکی ریبده شرکتان جبو بکارانین درزی سری لنفسگاه امریکی دا. بريفبرين يكتيا أوروبا جبو كرينا درزية دجي فيروسي بشركة فايزر بيوانتيك وكيورفاك ين درزية بأوايا كي قشتي هلد برينن را كتنة هكلية يكتيا أوروبا جبو درزية زيدي 8 مليار يورو فقطاندنا والسري حر درزية كي ببهاي 15.5 يورو بشركة را لهفكرية أجانسا نوچيان رويترز أف يكسبارت ريفبرك يكتيا أوروبا يب شركة را بازار كرية یکیتی یجبو 200 میلیون درزی 3.1 میلیار و جبو تفاهی 300 میلیون درزیان جی داینا 4.65 میلیار یورو پجراندنه. دولت یکبویین امریکای جی بریان هاج بو هر درزیه که بشرکت فایزر را لسر 19.5 دلار لحف کربو. او یک جی ده دیار کرن که یکیتیا اروپایی جی امریکای بهتر بسود درکد. دروژن در باسبویی ده شرکت فایزر و بیوانتیک راگهاندو بو کوان درزیا لدجی ویروس دیدن و ده جرباندن سسیان ده هاتبو دیدن که درزی جسادی 9.5 بباندوره. فایزر دازانین که حتی داویه 2020 5 میلیون درزی و 2021 کان و بقاسی 1.3 میلیارد درزیان چه بگن. دولت یکبویین امریکایی جی راگهاندو بو که دمها کانون ده 20 میلیون کس و پشتراجی هر ماهی و بقاسی 25-30 میلیون درزی ورن بکارانی. هینا بازارین لسر درزی و دم بکارانی ناوید تین کرن ویروس لجیهان بلس بلاف دبه. ایدی روژان نجماری پیکتیهم ویروس نیزی میلیون اکید به. لگوری داناین حری داوی حتی ها زیده 58 میلیون کس به ویروس یکتنه. جوان نیزی میلیونک و 400,000 کس مرنه و زیده 40 میلیون کسی جی باش بونه. دناوا دوم هانده لعراقی به دهان کس هاتن داروکرین توین یک بویج عراقی داخواست کرد که داروکرین کسیم به اشکنجه گمان سوجین تروریزمی لخواه مکورتین به دراواستاندن. لعراقی روژه یک شمی تی پایی نیزی 5 گرتی بینه داروکرین لنتوین یک بویه شاری دا که دوی عراق خوش داروکرین کمیدور بخه.
راپورتری نتوین یک بوی بالچاندن لسر لعراق کو جه 4000 گرتین بسوجین تروریسم هنم جوان جی جزای داروکرنی لسدان هاتیه برین راپورتاران دیار کر کو دوی عراق خواه داروکرنا کومی دور بخن راپورتاری نتوین یک بوی دست نشان کرن دمها جوت مهیده 21 دوی مهیده جی بکی مانی 16 گرتی لناصریه هاتنه بدار وکرن جبر ویه که راپورتاران دا خواز جه حکمت عراقی کر کو دار وکرنا نو بدن راوستاندن ایران او حوالبندن وی جبر ترسا دمین داویین ترامپ کتنه نوا آلارم ایران جه حوالبندن خواست کو دنوا وان هفتین داوی ده شیار بن برپرسه که عراق راگاند کو ایران جه آلیگر او حوالبندن خوین لروشلات ناوین خواستیا کو هشیار بن او وها گوتیم جبر پیجدیتنه که کرگارین ترامپ زحمت او حتی هاتن سروک نو بایدن شیار بن جبر افدم ناورین دیارم جه روژا ترامپ هاتیه بسر ریوبریا دولتین یک بوین امریکوی حتی ایرو هر تم دنا برا ریوبریا وی او حوالبندین ایرانی ده آلوزی درکتیه ناکوکیا نابرا امریکا و ایرانی پشتی کشتنا فرمانداری فیلقا قدسی قاسم سلیمانی گشت آستا هری جور هری داوی سرک وزیر ایرانی حسن روحانی جه او یک پشتراس کربو کو جبر پولیتیکین ترامپ ولاتی وی زیده 105 میلیارد دلار ضرر دیتیه دوی ناوبری ده سروک حزب الله لبنان حسن نصر الله جی آلیگرین خوادا خواست کرد که دوی دما داویا ترامپ لسر ارگ ده شیار بن هر وها نصر الله آنی زمان که جبو او هر دو مه با آوه که آشتیانه درباز ببن دوی هر کس شیار بن سرکوماری فرانسه ایمانوئل ماکرون دیار کرد که تایبەت ترکیه و روسیه لباکوری آفریقا لدیجی وان حولدانین دژبریه دیکن. ایمانوئل ماکرون دا خفتن آخویا بر روزنامه آفریقا جوان را بالکشاند لسر حولدانین گشکرنا دژمناهیه که لدیجی ولاتی ویم. ماکرون ترکیه و روسیه برپرسی هرسا آفریقیان دسردما متینگهی یا وان آل آفریقایی دادید. سرکوماری فرانسه هر وها دیکلداری اپراسیونا بارکهان یا لافریقای دا زنین کو وی دمهن پیش ده بریارین رو بگیرم. ایمانوئل ماکرون دیار کرد که او به اشکری داخواز هفکارین وان ین افریقی جوان ماینا لحرمی بخوازم. داخویا کرن که ده مشارا کاریکاتور ده اخوان مسلمین او دولتا ترکیه پروپاگانده که زیده دا کرن. ماکرون آنی زمان که ویه که باندورا که نینی لسر نیرین رای گشتی یا لسر ولاتی وی کریم. لایالتا ویسکانسن یا دولتین یک بوین امریکای ده انجام ایریش که چکداری ده 8 کس بریندار بون. ایریش لمارکت که مزن یا باجری و واسوتا یا ایالتا ویسکانسنی پیک هات. ده ایریشا ساعتین شویده پیک هاتی 8 کس بریندار بون. هاته هیم بون که روشا برینداران باشه. پشتی ایریشی لسر ناوی باجار تفگره که پولیس و هیزین تایبت جزیده بون. درباری ناسنامه ایریشکار ده تا آگاهیم برفره نهاتن پارو کرن. هر وها جبر کو نهاجی ایریشکار نهاتیه گرتن لباجار تفگره پولیسان زیده بویم. خارن و خارنامه باندوره که زیده لسر تندرستی اللاشی مدکه ده انجام لیکولین داوی هاتین کرن ده لپیشامه ایدی روژیم پر زحمت هیا حتی 2005 تی گوتن بقاسی 4 میلیارد کس و پر زیده قلو ببن هر وها 1.5 میلیارد کس جی و با اوبزیته بکوین. لجیهان فکر پارێزەری یا لەسەر زادێ زیرەتێ ji bo mirovan û gerestêrkê talokeyeke mezin e. Têkildarê mijarê xebateke ku beriya niha mînaka wê tune hate kirin. Li gorî pisporên lêkolînê ya avhewayê ya nîstatuya Potsdamê ya Almanyayê krîza vê ya li ser derdorê û tenduristiyê wê bi asteke wiha be ku jiya lê tê fikirîn pir zêdetir be. Tê diyar kirin ber bi nîvê sed sala 21 ve daxwaza global a li ser zad wê 5 sedî zêde bibe. Ev wê rewşeka wiha bixwara bîne ku ji hêza helberînê ya cîhanê zêdetir be û nema karibe bibe bersiv.
لگوری لیکولینه هلبرینا زاد دروشا هیی ده جی چاران سسه پارا آفا جیهانه و قادا برچاندی جی سسیان یک تیب کارانین. لگل وی غازا سرا یا هیی جی سسیان یک برپرسه. پسپوران هول دا که گوهرینا پاریزری یابدا مادریش آدنا بینا 1965 ده 1100 ده هین ببین. جبو وی که جی زیده بونا جمارا مروفان لجیهانه لگوری دابشکرنا برهمید وکری و کرینه هول دا که فهم بکن بیکا پربونا جمارا مروفان زیده بونا کیلویان و اکتیویین فیزیکی و بندورا که خویا چاوا لداخوازا تیکلیا بزادره و ریل برسدمین چاوا وکن. لگوری ویلی کولینه اگر برنگ هیی بدومن بشکی گرینگی نفوسا جیهانه و پر قلو ببا و ببا نخوشی. بربد 1005 و جی 4 ملیاران زیده تر مروف و بکوین ناوا کاتگوریا مروفین پر قلو. جوان جی صدی 16 و کاتگوریا نخوشی قلوون ادبن. حال حاضر ایرو ین پر قلوون رجه جی صدی 29 و ین نخوشی قلوون نجی جی صدی نهن. بری بینرین هجا بویر و گشتن این کل سرانسری جهانی هری بالکیش به ویا وایبون و حتی روزا سیشمی جاری کردن ورین لپیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد وقت بن.